Hiya mo kay panipon malanwang naragsokon pon peyuwang kisanan kan kulukan kunan alam kunan kan yeko wang choro hang sa kumachay kopna koryang kopna speaker and legislature sa kong labalabangan nan panyen chiya momot sa government o chon pon peyusak pechawan luka kumran karasang nan sa kumachay mga ranguch ngay sa Nicolas makaan pechawan karali kukurakan Au kapan sa pulmachay mga rangoch. O iya cara dapat sa pulmachay Rongen kayo. An official result and sus choro ran wen kachin karyaw. Wan chon school and public school makan pejawan kasapul sang public school and language. Kasilu Pelian Rotary Club and wen Pompey. Pejawan tang sawas ang kampan school and wen Pompey. Kapayo, men kapasa mepito kan sila kapinsalet so mga COVID ay saktuaw o kalimaw sa kalmachayan ran nga salangan mo Pompey. Rong sang kolonya mo Pompey, kanyan rong na sa kalmachayan region Pompey. Pechawan na natin rin rong na kasaleta na wen kichi, hap many rights ang usus kanin, dapti ang usus, nantayo Kachianger te pachoyanger na nusus choro reo ni menye isapayo ya kutria isapria. Wenau teta eo ser me chanta na numota ni sokonati loptinam pa eo an moin kachi. O na nusus choro wach me pachaman poita ye kantite salvation salvator. Ni usus riabuke isu mecha wiya unofficial result. Naisangan niya pentatakan ni Suswatch, Wayne Mokil na pinpachuan niya aray chungan. Husus ni Mary sa kayuan pariya katriya sa kriyaw kaya nusata, iray na kami pa na palitatakan ko pasan. Karyapak to karyaw and Wayne Mokil na. Karyaw ay sa kalmachay Roman Ranwatch, Chon School and Public School kanan Pompey may pa kasabot sang riyakat riyay sa kayo o riyakat riyay sa kriyaw. Ni may riyay sa kayawan pa riyakat riyay sa kriyaw paliyan rong na sa kalmachay region Pompey. Pechawan na natiya reo rong sa ang kampan schoolan mo in Pompey na kasalita. May chon school kanan mo in Pompey me pan pechawan kasabul sang school and Pompey nan parang school riyakat riyay sa riyakat riyay sa kriyaw. Pacho ni sari ketriok kesliakan taman meksang ni public school kan and Pompey. Nintuan taman sansal miray serikan meran kasapul sang public high school silu me pachanan mo in Pompey me ye metanani high school kichi high school o Pix high school iray sari abuketuwa kusuman. Nan public elementary school silisa kayo mamia nan Wayne Pompey seri lima buki isiyakan riyaman na pan kasabulsang o pan karata nan high school o nan palyanisi center ay saktuwa mamia o iray sarikan na pan kasabulsang isi yan Pompey iray sari pakuwa na ekliman Kasiluan sa palmachay ron ranwat na sangan niya pantatakan sa wasakan mekanyan Rotary Club kan pachawan niya ni Mary ay saktayo uriya katriya sa priyaw panian rong pil pachawan aleti ay rong makasaleta ni panian Rotary Club pil pachawan tar sawas ta donation and stop sign koy te save crosswalk ang elementary school na nawak ng Waynu o talang nan mo in kichi. Mefwen kakaway to abali ang sarikan. Mumanaray pa ang kakotselaan o maray wasan kaskulkan. Katayo ay sa palmachay ron ranwat yemen katasa mepito kan sila kapinsalet so mga COVID ay saktuang. Pali makan pachawan na pali.
Tokan sinasilen kami salet sumako bitay saktuwa. Men pacuman sa karaki, way pokan, may ray na ramasakan. Magkakair yang coach kita pacuman ale. Tokan sinasilen kami salet sumako bitay saktuwa. Sang sari, sampar lima, pacota. Let sampare sak isu, o sang ramas laut sampare sakwan pacota. O entil pacuman sansan, may ray niyakan medisenyan kap yang coach king, te pacuman ale. Tokan sila sinuat. Tokan sila sinan kami sa leta sa mga COVID ay saktuwa watch. Kun pachota publikal pagpalian monmunian Pompey yon it dispenser yan kolonya. Panian publikal kun pachuman ruksta. Sang niyat lanialam sang klakwalong may sang lalkulak lumangin sa ujuk. Oran kaunap sang klakwal walak lumensang lalkulak silo moran sa was. Koras naman yang coach kita pacuman ale tokan sila kapin sa leta sa mga COVID ay saktuwa watch. Utan pananane tau auteta tarapaman tokakan pacota. O tokan sila kapin sa leta sa mga COVID ay saktuwa watch. Ken pacuman yaman nipa. Sang nakawaitan pa niya US Central for Disease Control. Uniyan sila kapin sa leta sa mga COVID ay saktuwa watch. So, tsaka apal parara baca 20% waisak tayo poncheo. Nan-report makin pachota sampanyan Pompey State Vaccine Administration. Kasalita meneleto, ni may riyaisak tayo wan pariyakit riyaisak riyaw. Iray na ramasan Pompey kan makatskiyar tabachawaner. Tokan sinasil, en kapin saleta so mga COVID ay saktuwaw. Karyawan to ko, karyawan to paspacho ni President Juan Isakeo, karyawan to kan materna, paspacho ni President Limay Saktuaw, may kanakalar kayong karyawan to, and COVID ay saktuaw sang sampar limaw bachota, paspacho ni President Isisak Riyaw. And pilpachaman sansal marangot kitay sapalman ko uniyan sila silsilo, Eo materna vaccine, eo Chansan, o eo Pfizer. Materna vaccine kin pachota pa kriyaw nan rairan rang riyay sa kuwanunan puma. Chansan kin pachota pa kayo cha. O Pfizer kin pachota ang ray sarikan. Pa kriyaw nan rairan rang riyay sa kayo nan puma. Kain saklan sa kulmachay rongan rangat yairan masanlangan Pompey. Ulal pan pachpacho. Ni pit silu point primak lakay sak minute pa isak silu naman sang ulal pan paspacho ni pitch. Eo point waluk lak limang minute limay isak sumuran sa was. Rangot leniya pang pan tabakan yang ak marmarakan kacaw o pan kak miya kacaw masin o ngalan sakot. Ilok-lukan pa na pan paspacho ni pitch silu limang. Ninsauchkan niya pang ninsauchkan niya lang pan tabakan yang ak marmarakan kacaw o pan kak miya kacaw masilong nan sapoy ilok-lukan pa na pan paspacho ni pit silulan tayo wan lamlang ranaya paspacho ni tigrwali sa klimaw wan lamlang ranrangot paspacho ni tigrisi sa klimaw wan susongan kacaw mamoratinan ray manawar niya isak tayo paspacho ni insistero point wali isak tayo o wain susongan kacaw mamoratan na isang bongwat. Pacho, ni insi sa isak wano points di isak lima. Pompey na rasang kachpin klak wano minutes di isak tuwan sa uchuk. O pan prong sa lang kachpin klak wano minutes ay isak yun naman sa manlaka. Main ko yung matyakan au tapan sa kalman siya irongan ranwat kalanganan kumran karas o kasalenya. Thank you.